Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ade anekkes me badal kollinge to miedu divehirajege me rashage baikade terega fulhun intihain aniyaverimun daruga mikama behatun kambadum raituna hissa kolluma aharmana fenijenge to midiya aharuga september mo zakiya non holdu zakiya mosa maralema fo erahuga raitun masalaga tahqiquga fulhun kandatak kuri gotamed dawlatun kandatak kuri gotamed ingata me hingham rijai ekama kambaduwan tangwe adi erashuge etake sateka rayitun zakiya ga hashigana ingato beko mehun kofawa aniyata lolundeki masala ingato hame meha kamille marunga masale kama gabul nukorave hindu erashuge kamawashigam wa kodibod emmeha rayitun anghenna firihenu zuwanu tafatu mutaka rayitun ingato magutakan nokoma adofulama gandaruga me masalaga ingato dawlatu ge bes mosasakan adanive masala ingato me kambadu falkulata masalaga emihon kambadu adu fulata fas hamasi ingato police commissioner sujawa home minister ihsanu erata go chanekas masege kuri rajiton gobo hada dogu hada aluwanuma anekka ef hon dengadu yegendie fulhon adiga tibe rajyak nusaka headline ne ngalali wa adu ei zakiya ga virtual postmortem en hadikama ingato bune dog buhutan headline take nusaka elwi fulhon adiga tibege mi fennani ingato mi masal hindal mattaka fulhon kuramu genda massekadu ga saafu hekikan ahoren gabul kura ahore miwahaka medakkani siyasi visnumek genu siyasi beenumek gebesnu ingato names aniyaverikama dekolan adu fulumaki komme mu'minek macca wajib kame komme rayite ga macca ba collective social responsibility ye miyaduga zuwarno ahore mi gowalani ingato aniya dekolat tirai zuwan tedwashe zuwanunga maccan ade emmeha fardunga macca emujtameka hisaba komme fardeka macca ba kifatuga farzake ei ngato aniya dekola basmonu maki wima me nonu holdu geteka raito mikama behoton ngato adu hula edani nama singato aharamana mikamuka fenna emme nurakateri adi kambadu wasifeki rayitun ngato rashegge rayitun magutaka nukume adu hula nukutima divehirajege fehi gaanwasasin raituna difawa baruga benako ingato ekaman emihu nukoti ma fuluhun eggotakun noniya anegotakun ingato raitunga harakatta ingato huttala battaka hinga oppressive ingato noba amalta raitun tyrannous ko ingato oppress ko fuluhun medmer ko hinga aniyata kuberi kura miyedo saharmana fennani ingato mi tafatu duwastakuga raitun nukobe ingato adu fulla nukobe rastarege hinganta bebima evvuntaku teriya ingato fuluhum bade aniyade munda tan raitun adi ingato raitun kuramunda muzaharta huttumattaka ingato dawlatu giswarin adiga tibe kotun amurunare rahuga kamurikam wa raitun hayyer kuruma maseka kurumunda tan haramana mifenani mikama ahuren hama khandenika dekkol ingato mi masala mi aniyaber kangabeje huttana fulhunnan ahore mi goalani habardaru mangeto alam yadu ingato fulhunga muassasa hawalwi fulhunga experience ahore mi goalani ingato rayitunga habbuta rayitunnan libideshe mi faharu ingato aharmanan aw raisa ko libi dr muizu ingato huwa kore munges fawes vidalwi timanna nuhuttana me ingato vedivadiya sarkarta kandata kurata fulhun fanuwa raitunga harkatan hutta emihun aniyako ingato emihunga adu fulun tak teriya fulhun wadda aniyako ekantata nukurana me namabas ingato aharmanna mifennani nonu holdu ga rayitun ga lola bola gayen aru mataka fulhun maseka kurumandata ingato mege deduhe kurimas holdu ga hingi muzahara ga rayitun hamehime kabaki adu fulun diye rayitun nokume rahofiyan hamale dini kenno nota council idare hamale dini kenno nota sarkar ga muassasa kan hamale dini kenno fulhunga lolabboda gang eri kennu fulhunga idare kan hamadini kennu hamahimen kama kiga holdu rayitun kuramun gandiya ingato yuti jaje ketere fulhun wada hiwani ingato kambalitake hifagen kambalitan ingato katinan dama he fulhun rayitunge fie kari gifafa fulus kudin ingato fulhunge bappa bebe bodu bebe war umurge firihenun jaage ingato fie kari gifa damba Ramakuttar harterega ingato ganghinga maseke kuramu da fada sifeka fulunga amatta muri ful minunu holdu rayitun goti ingato hameke emme kushe
නූරු හොල්දු රයිතුන් ඉගතෝ කුරමුන් ගන්දා ඉතිජාස්තකට ෆුලුම් වදේ mi aniya verimamu gendani konkamakato aharenna hita suwal kofi ngateke faharu ahurenen hame ekkadi ingeto feruno sababaki emihun haggabas punative birdakkanamas emihun gata zakiya amilla maru ikama emihun gadulu bunu majbur kurwa kama mi ingeto mi muizu adiga horeken kurakame kama horre kabul kurene ehenoniyam muizu amur kurebe manu fudunna ingeto raitunga lolapala gain neruma mi maale fada city eno geto shahare no vehicle taka hinga binga bimihun paako ho vehicle taka hedi magutaka muzahara ro kore ingeta muzahara ko masabum me vehicle ta datur fadur kurma raitun hinga binga ve ulma odaguwa fada shahare no geto no hordu geto koda koda ashe eraru ga enga mehun geteren tinsa teken ha warka mehun ko benwata enonga sede de be ko muzahara kurima ihtijaaj kurima fulhun ingeto e ihtijaaj tere wade rayitun aniya kurumu be beremenne hame keni oti emme kushen erayitun ingeto fasnu jehi zakiya marala fuaka bunati emihun ngede aniya vima ingeto nunu holdu ka rayitun kurumu genda aniya dr muizuga vekamu ga kurumu genda aniya pnc sarkar ga kurumu genda aniya huttala man ahoren ko wala ingeto huttala aniya huttala zakiya ga maruge hagigatan hodumattaka komme hembes kuranje judicial inquiry gato judicial inquest pavanje mi inquest bayomattaka dalatu amure nerembi dawnatu ge ihulas ka be horinama adi zakiya ga maruga eraitu gato kamboduntan ei double kurave kanjateken kama varuga ekama medu gato judicial inquest meda hamma nobe bibani mi maruga hagigen indalu mattaka memaruga adiga ingato bodeti bayku sibima ade maruga hagigan hindalu mattaka fulhunge ms verin paragen ekamuga investigation officer nowate fulhunge muassasage death and homicide command ge head chief inspector muhammad sami was ekamuga sida bayrume otima mulin ingato news veringa baddungas muhammad sami hada hodi mulin kandeligen dogu ingato ehembima zakiya ga maran insaf libenche zakiya ga mara insaf hodadi matta kanun holdu ga raiton adofula e ihtijaaj taka ingeto huras neeluma fulhunan ahoren goala fulhum samajje kanun ga tere wanna ahar me mulani 21 wanne kanu ga civilis mustama ekka aharumen ga gen ziyan ahoren goalani midiya huriya sarkar ko bes raituna de terega जुवान लोग में कहते हो जिनसी गोने का बेगु तुम्हें से मिहुं कंबडू फाल कोर पिया महरमर प्रणि ए वुंत का फुलुं बदे इंगे तो मी कंबडी आने के तेरे सिंगाते के फुम्मा के जे करने विमा मी हडी हो तो रमत हुट्टाला फुलुं बस गानो के तेरे रुजु अवे फुलुं न की इंगे तो इहतिजाज पूरा फरात रक्का तेरे का करवर को दे बैक फुमा और फुलुं न इल्तिमास करमु वाकु बेला अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू